Ingnam rai kom sai khiatum ongdung kang hua theng pikin epon long. MSC kadam terang pia hin pen Lukhimona dawan tina phanta kerap ki pajirdun. Kali tang sarsing teron ingdeng pharu siraing kora phom han ke thegarni ka chikimo pon. MS Karbi coalition hin pen don pharu si so se arada phana ke joy pen long thu keron pon. Eastern Forest Range Bogajan ke parlo non malom ajo phirlo thengpi kerok kanghu kilit pegajok ACF Pranop terang lapen Ranger Nixon rong hang kaping khada tengpen ingnam rai kom sai ki chokamar atum ajo phirlo dode sangse methanga sai cheklem ponsi puthot ongdung kanghua thengpi ne ponthulong birta krip dun bomahut anke Eastern Range Bogajan arlo prekja madim along aron repen ajo phirlo thengpi kanghua phai nangke bat pegajok alang litum thengpi kar thang thengpi kanghua gari hum thom an nebdun long kanghua thengpi Eastern Range office along anvansi arona tengpen chepari dengpon bangso thengpi hithianam lagisiam dokok ta thek pusi alang litum pen pachini pon hanjang lang so pen rajep sarong pirang kelo birta malong news Lukhimona dhoroma phan ke kroyara ratum thang ni phai pli phola pen trok arni mateni thomaphan ingdeng trokebra pho Lukhimon karcho pamanpon la solong pacheton dunsi MSC kadam terang pia hinpen lakhaing ko rahini suruputhar constituency keparlo Lukhimona dawan tina phanta me kerap pajerdunlo sonsi rong ke the Lukhimona dawan sangti langso 4000 Lukhimona dawan paklangso Lukhimona dawan anparta prekjama dawan aphan alang li hinpen kerap pajerdun aduntu aningkan bangason thak thaksi Karbianglong West Karbianglong lapen Angtana longri Arunachal Pradesh Biswanath lapen Sunirpura long sitame jai megateng pen karchwa jai megdeng pon si mesen me pen pachon pon hanjang lang so pen rajip sarong pinang kelo berta malong news Kali tang sarsing teron langkung habe alang li pharuk re nar kebra troksir kebra nar keba ningkan thang ni phai troksir ni langpra terona rong along sipir thenang hachilu alang li arta jum hega pora hut pen selang li sar pila pen asar bora tum cheboy juilu bangso phelang li phan adona raba tum sipa thepa ding ponlu sarsing teron habe ke bihega hut pen ta ki duk pika bangphu alang loga charli abar sai ave jopar ni tame alang li ke marada pi mate chainong chelong lok siki bibi alang li arta obia tum loga charli thekdun long sa alang li ingna jo arlong along si hokbai pen loke to kachar lili laso phelang li Christian missionary atumalong kidun ka chonghu pen dun juisi alang li Christian aron plang dun lo lapen lo charli dun lo alang li LPS kulang deng an chepa on dun si puthot alang li ke do boha hemalong an chebang thusi puthot kare bi honghari aron chedu thulu karli tang sarsing terna habe alang li theding si paro sumira por auwe kareng ing tipi pen si hembrit ka chuboche je fan chepa chorlo alang li sopia kleng ka eteron pila pen chondro teron asopo kleng aphan ke lang prada habar along si pirthe pahachilu la sofia lang litum lang prada dunghet hongkram arong along an dam juilu la penalang li inut hikhamati ke charlia son ke thek buchini si habi ar pupek si habi pachulu la pen karibi lang pia kung along salang li hem ke do apot si lang kung habi puta penangan arada tum chini la pen chethanglo alang li karibia khia phan kaching hon parpiga joksi alang li karibia khia kisung along pen ke pajok bonji pura ru samson sing tia tum pen chelang si karibia khia kisung atomon along are jab dunlo la pen council tamin nangwan pilu la sofia lang litum karibia dorbar pa song seng se karlitang sarsing teron habisi mai phar pudeng dunlo lapen ru samson sing ti kongchun mangar pudeng ponlu la puson salang li MDC ta mandun lang la sofia lang li kesar ke kriya pornang lisi alang li pharuk re sir ke pra toksya sengkan pirthe pen chiusi sangte chu en damlu isining duk me alam ki la pu anar ni pen alang li phan la puson kare chu la pen ka chikimo asai deng pon pe pin lang bonta non kachari bom BJP sarkar along kachira abdun tim Karbianglong mate CEM Dr. Tuliram rong hanga hin pen pin khat pon si di phula pen West Karbianglong Hamren branch secretary dasai hemalong tame sarsing teron habia phan ingdeng pharoi siraing kora pha mahang ke thegarni chikimo ponlu bangso katalon ponalong MSC Hetsing rong phar Dr. Mansing rong PXML lapen karlitang sarsing teron habi ahem isi asumar lapen ke thegedinga tum chetong dun Hamren pen rostam ingtinang kilo abirta malong news
thang ni phai troxer ni lakhain ko resi borjan constituency ke parlo hada bosti khatkhati along ms karbi coalition la pen 3d coalition supervisor manap terangari deng pen long thua so la pen akithe e don pen hinian parta don pharo isi so se arada phan panung se ke joy pen ron pon sonse alang li long kachir abdun hada bosti gaon bura azen awi ke phoan par tari asang ho tum pen chirap chetu se don pharo isi so se ke duk der arada phan ake joy pen long thu ron pon lo keong dong arada tum ake joy pen long thu ke ron pon thega jok choro pi pajir pon la pen bang so long thu ke ron pon along ratcharia song pen thangnat kachir abdun awi pusi supervisor manap teranga hin pen klar dak pen nang than pachini dun hanjang lang suben egyptian rong pinang kilo birta malong news गोल्ड मेडलिस्ट सावित्री कुमार पेनारी असंग हुआ तुम फान कांग थुम करने एकल अभियान इस कर ब्यांगलोंग सिलोनी जान सांस सहिन पेंचिपतिर पी पोंसी थांग थांग नि फाइ थ्रोगारनि सिलोनी जान लोंग कांग थुम करने आमे पादुपोन sonsi kedam tangar ko ya cikloni phaing ko ra troxy pen ing ko ra sirkep arni sirkep bangdeng national thai boxing federation cup 2023 rani high school playground guwahati along padupon lu lasolong bangkre ke thamatum chepati dun se bang sirkep atum gold medalist se palong dun pen kare byang long aphan nong me wanpi hanjang lang sobara jipsan rong pinang kilo birta malong news long nit manai terang arong along mesen pen rong ker kar klipong kedam thang ni phai phor ni long nit manai terang arong along tami mesen pen than rong ker ar klipon lason se rong ara thum cherap cheto chirum cherek pen si bangso ningkan esek pen ke claim kedam ogreng mi phun la pen rong along monsam ke doverjia pan se rong ker ar klipen hirjumi chuhang pon lasolong bomut bokan langthia langpong tami mesen la sera da tum tami ke matha unangja sonawi pusi kurusara hin pen than pachini pon news desk report malong news tum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta